What's up, people? Johnny here again. Ngasi sumok Urban Outfits ki winter clearance sale amuk tokjarake ko. Clearance sale tokjari se kaim natse ko ngasagi mamangi winter ki jackets ko makra lai ko ngonda adu myam se loina clearance to hojik summer gi amuk anoba stock amuk lakadore ko. Aduna yoksang mamangi adagi keno gi chero gi item pasal jo myam lakadore ba. Aduna hanagi stock sing se namuk lemo ba khra se I can talk it up Japanese, clearance and talk Japanese. Yamna discount lagani, the lower for we view, price come out of your one, mark the skip or again. Adana, absence again. Urban Outfits ni, Singjamei Mayengbam Leikai, opposite NRL OilPump car. Adana Lace, other housing Jarek. Right, stock the yam, kind the yam, recommend. Although stock se kamai to get stock another lag for the su my loina discount pitok jara gi varsity ga se lag pui dribani ko anova tani ado loina client se loin tok thuk jara gi ko sigi myam sa ado ha keno dean hok jara gi sidagian hor ke ko sigi apa ba sing se jacket apa ba ni haju yam nungai ra ni ko ketar yok sangi da yam nungai ga ni ado ga sigi se apa ba summer de slip pa su nungai ni kai no de nuksa gi yam protect to ne ko sigi ad gi keno myam se sigi jacket myam se hana in amaga 1500 mane yolam mane ko sigi di keno myam se ko sigi jacket singsa sigi 1500 yolam mane sigi se keno la ni 950 rupees ka tang la ni hana 1500 yolam mane 950 rupees la ni ko color dum khra le ko dum sai ga le myam sigi Tommy gi su yori Tommy gi jeans Tommy jeans ki da su si yori ko ado sigi myam se hana 1500 kilo yolam mani ado hojik 900 ka keno la ni ko MRP lo yo ni ko 950 do la ni sigi se adum white te sudum yori ko sigi se adum phajam ni sigi se apa pam yori adi si Eddie Adventure gi su yori ko adagi Tommy da si red color am su yori ko adagi ste sule si myam se 950 rupees da ko aduga varsity da mula ke varsity se stock anobuni ko stock anobuni stock anobo ka so discount tok haptok tara ge haptok tara ge si kise amiri brand ni ko si kise makal ni lai ko ngonda for yo bo maga yo do bo maga lai ko manung da si kise kano yo bo ko si na ko gi manung da for yo do ba se sine da ki si su for yo de ko si ki for yo do NY gi ko so ma se MRP ga dilo yo ni si kise yo to 3499 ka lai ji MRP ko ado for yauba sina 850 rupees la kani for yauba si lai ko Lakers ki for yauba da to si se manung da for yauba se Nike ki ko si for yauba ni si jang to for yauba sina 850 la kani for yauba dra kana 750 la ni ko si ki NY si su 750 rupees tha dok jara ge ma to lowest price sale dong jari kana hojik ko si su for yauba 750 la ni ko MRP di si le ado stock yam kana yam de ko aduga super dry gi ko ko gi keno ni super dry gi sina super dry gi si so 1000 keno yolam mani ko si se 1500 yolam mani ado hojik ki hoina 50 rupees la ani ko super dry Japan ko guys ado moi gi se moi coating ma yaw na hai ne si se mo ceramic coating na ga no yaw ya kam hai si se ado si se 850 rupees la ni ko super dry se color de ani ga tang ani ohum ga tang la ko ni si si mane ado si color sine ado ga si gray kano sumaga dark brown ni that si maga lai ado ga pump jacket se ngona piece khra khata ngai re ko si je Jack and Jones ki for your pump jacket ni Jack and Jones ki pump your jacket se hana amaga chani yola mane ado la ni 900 rupees la ni ko si se Jack and Jones ki pump your jacket se ngona piece yam dre piece amani khata ngai re ko ado si de dam lobby hora next sweatshirt lak jage sweatshirt se si se hana 600 lo yola mane ko piece yam dre on khra khata ngai re ai chen ngi ni ado 600 yolam ma se e 450 da ko no ta dok sar sweatshirt si le myams
450 दा loi la ni ko khan bi oro sweatshirt komedi dum yagini ko adum lit pa dum yagini hajing asi zum kan injal lei ko ado injal aga so ai clearance loi na tok jarage aduga sigi check shirt sing se copy gi item ngak tani ko sigi check shirt sing se hanai 450 500 loi na mo jolam mane sigi se ado hajik apamba khan bi ro 300 rupees loi la ani ko brandy me am yori ko 300 rupees la ani sigi se khan bi oro size so budi yaudre ko size ni masa ta ngai re sigi se medium ga small ga ta ngai re ko L zu yaudi male do L yam kan yaudre medium ga mo ga ta ngai re color t-shirt se all stock ne sigi se 200 rupees to ma pa ma khan bi ro sigi se achani se ni ga ta ngai so si 200 rupees to ma pa ma khan bi ro ja kanogi H&M gi t-shirt ko new stock ni sigi se new stock where ga so ai se dum ka ta si dum offer tok ja ke 300 rupees ta ko hana 350 or money ado si 300 rupees lo ina boy offer tok ja ke ngasi ka dang pe ka ra ga ina sum thechen mane si ko aduga si oversize ngak tani si ko oversize thai se si is na mo 350 rupees la ani ko si is na 350 la kani sai amas del pa 100 rupees tan thadok ja ke sai gi kenogi ke ba US polo gi t-shirt myam si 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 ai 200 rupees thadok ja ke aduga sai gi si su dum 300 rupees thadok ja ke ko lei atupa myam ma aduga atupa ke jeans ki dalak se ke ko jeans engon da Lacoste lei aduga Zara lei aduga Levi's ki lei ko jeans ki se sida lei myam se ko jeans se amani ucha ke Sigi jeans se kamain to geda hana kanosina Lacoste ga Zara ga sina 1300 oina to oiram mane ko ado sigi se 850 rupees thadok jar ge ko Zara ga kanoga sigi Zara ni ko Zara ga kanoga se 850 la ni Levi's ki sina hana 1700 to yolam mane original Levi's ni ko masagi showroom gi pone original Levi's ni MRP ga loina masagi yaujab dune si akoina phujan me MRP na te ko si sa masagi 4299 ko sigi barcode ko lo yor si scan lo scannable item ne sigi sina mu ko ado sigi sidi ai han 1700 ta discount to mane do hojik oina 1300 ka tani ko thadok jai je Zara gi han gi rate da 1300 la ni Levi's ki se next da koi Chinos is original akni ko sigi kano le mem ja Chinos se gonda size se 32 lei size se 30 lei aduga 36 lei ko 30 40 kya lei tra male adu sigi myam se 34 lei aduga sigi myam se 850 to loi la ani sisu original ko sigi kano ja so US polo ko la floren se masai MRP au ge se adu sigi sisu 850 rupees thadok jar ge next magi jogger da ko sigi jogger se super dry gi jogger ni ko ya pe gen ja ke super dry gi jogger ko adu sigi se angona keno de leite ko sigi camo color je se de leite ko adu super dry sisu MRP au ja ba masagi adagi MRP au jarak pani ko sigi se imyu ko se 2399 le se adu scannable item ak tini ko sigi se adu brandy adu khangbi re duni se ko se thare adu gi sisu thare ko adu sigi sisu 850 rupees ka tang nei thadok jarage silai myam se ko aduga football gi shirts khaleri hana ai 950 di yolam mani football shirts se kamain to geda suit ni ko khonga free loina bo yawri ko sigi myam se khonga ko free ka pulaga hana 950 yolam mani ado hasi 800 rupees loi thadok jarage ko silai myam se ado location se sigi NRL se Bharat Petroleum thai ja se medi hana NRL chakram ne bo ko sigi NRL di oi dro kam to hana NRL lei gi misim Singjamei mom Leikai gi NRL OilPump do ko kawa da so man lei bani ko mem kawa gi na te ko Singjamei parking da gi na kawaram haidara ku da han pump do adu gi ko opposite lei re urban outfits na thara ga lei bani adum lengsin biro adu se lei re discount je roi bani tok tari ji ko ina ja ado tang lengsin biro shop timing ai pung 11 dagi hauraga 6 pm bawa hangani aduga Sunday close oi jagani ko
ꯑꯗꯣ Monday to Saturday 11 to 6 PM ꯑꯣꯏꯖꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯃꯈꯥꯏꯗꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ 9 ꯃꯈꯥꯏꯗꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯊꯣꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯍꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 11ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ 11ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯡꯖꯒꯦ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ 6 PM ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯖꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ 6-6:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯅꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ 11ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ